Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay lumakay kan sanay. Awan ka na iti plano mamangasawa. Ay nawaw. Oh, mga alak la iti pakpakan nanang. May ti awan asawa na. Tapno awan ti parikaw. Kasta pa iti makunam ita ngabintun awan kamen. Ay nantungay ti pamilyam. Asinon to ti kadwa mo no katakunay na mo iti biyag. Ay nawaw. Wadan to makita ka na pintas. Ubing. Kasjay. Di iso ti armag. Ay nawaw. Ubeng kunam. Imbaga ano kaya nakanto na ita kunam mga ubeng. Naglakad ti agsapol. No di nakayat ti umunang armag. Agkitak iti sa balay. Isuan na lakayan ka takastaan na pili ka. Ay, intun kwan nakapili ka iti kugang eh. Ay nawaw. Saan? Champion to ti pilyag na nang. Di mabalit nga ipag na iti Session Road ako na da. Di lakay ti babaya pang rap road. Ay, di ka man agpalpalangguan. Nadamag ko mapapasyarm ka no tay bumakit a maestra, Edward. Ay nawaw. Nay, awan mo ti dagas na nanang. Uray bumakit tanasing pait. Dakkel ti agwat ti edad yaw. Kaya mo na dya a maestra? Awan ti edad day tanong may panggap ti ayat. Basta ginusto ti dwa. Sana parikot ti agwat. Sa bagay, nasingpat ni maestra Lucia. Amo tayo day tanabayag ka nga raw damang isursuro dito'y lugar tayaw. Iso nga rutin na nga yatakin ko na nanang. Impag no kaya nakakamaysa ka lang mga driver. Nalipatan yung tekunada. Basta driver. Sweet lover. Papatsap. Babairo ka no ata isaw. Di nakadipay sungbatan. Nabayag akong ngagdaddaton. Ikan na kumamatin itinamnama. Di mo ka di makita nga ubing ka unay para kanyak? Awan tinubingan, wano binakatan ka ni ayat. Huwag ko namon tamayat kan. Nakasagana ka mangikalay sa akin ka. Itanyaman nga oras. Saan ko nga ilibak? Ada matriknakan ka. Naanos ka amang sarsarong karkanyak. Ang mabainak. Maestra nga ubing ti asawa na. Ay nawaw. Saan kumaday tati panunutom? Tinapatag ka data adwa. Awan bibiyang ti asinuman. Kanakpay ko maiti gundaway nga agpanunod. Ay na, ipatay ko langit di. Not paayam nak. Nadamag kumat nga armam dya bumakit a balasang. Urayan niya ti edad. Adala takarbengan nga gayat. Angam no siya, jak kayat tinabakitan. Apay agbabakit. No way. Ay, no iso tinakariknaan iti ayat. Awan makalapad. Uray asino ti agdep-dep pa. Nagpakpakatawa kami manong. Into nagkuyog kayaw. Di bagadan taon asikati urbon. Uray niya ti kurada. Ading ko. Awan bibiyang da. Ay nawaw. Ay no siya. Di napintas kin ubeng ti pilyag. Nakita yung kaditi napintas asa nga ili ni nanagureng, nanang? Apay ko mano nakita ka kunam. Kaya't yung kadiday dya manugang? Apay ngay asak ti damagam kasi kamat ti makiasawa. Iso nga rod adamdamag, nagpudaw ko nagpintas. Wow. Uray umandap ti pudaw na no di na ka makayat. Ikagumaa ka. Uray kita nyo. Siyak ti makagunod iti ayat day dyan napintas abalasang. Saan ka man siguro? Aramidak ti amin nanang. Tapno ayaten nak tinapintas abalasang. Anya ngay ko matiarabidem. Agpamarangak nga ado ti sanikwak. Saan nasayat day nga aramidem?
Agmay saka ka di dito'y balayo, ading? Wen, jak kaya ti sumuro ti garden da anti. Ay, kasta? Italangan na kayawan nak iti kasta ka pintas. Anya ti kayat mo asawan manong. Iti day ta kalakay mo. Awan pa'y asawa? Ay, awan pa ti asawa. Di ka pa ngamin nakita. Sikat ti kayat ko akatakunay na iti agnanayawn. Katakunay nay. Saan ka di arigat ti masagrap ko iti sidong mo? Eh, saan? Nakita mo ka di dagi di ababoy kan baka. Medyan oh. Oh, apay dagi jay abaka kan baboy. Kukwak amin dagi jay. Kukwak da jay. Lumaki asawa ka kanyak, kukwata dagi jay. Agkalaysa kami ka ni Lucia, tatang. Nay, apay manugot ni Maestra Lucia, makikalaysa kan ka baraw. Wen, tatang. Intay makisarita kadag iti dadakil na tatulagan tayo ti kalaysa may. Nay, ay na, talaga mga asawa kan. Inunaamon ti kabsat mau. Alangan may paudi kasanon maglaklakayak abaraw. Di pa'y anya ngayon ti sawon ti tao. Ay may mayat kumano imuna ti kabsat mau. Mga sawan tumot no makasapol iti asawaan na tatang. Malang araw. Anya ngayon araw no kasta. Napanan ka day ti kabsat ko nanang. Ay, nalabay. Tanapan ni Jibalay da nanayo aguring. Di ko naan na sirpaten na ti balo abakit nanang. Ay, saan? Di sa nga ili da, ti serpaten na. Saan kat ani nanayo guring? Ay, nawaw. Damag ko nasadot ka no day di babae nanang. Ibagamday tayo di kabsat mo Barang numadismaya iti ibang bagam abalasang. Ay, nawaw. Ang mga no ibaga na aparpardayak ti balasa. Nagkalaysa kayo ni Edward, anak kaw. Dito'y kayo ka, di balay nga agyan. Mabalin nga agyan kami dito Kan pasaray mapan kami mat ijay balay mi tatang. Imbag to makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Mala, ano sa nyo pala dito'y balay Ala ni tatang, mayat mat dito'y balay yo Ay nagyaman, naktaman nakaawat ka, balasang kaw. Medyo adayo nga men, ije pagadalan dito'y balay. Asa sidag ije balayaw. Saan matunay nga dayo, tatang? Mayat kit di tapno ada ehersisyo no kasjay amagnak amapan iti pagadalan. Ay na, naggasat at talaga ti anak ko, tanasing pwek ka, balasang kaw. Uray, bakit ti manugang tata nasing pwet, Mike? Ay, dakil nga agpaiso ti agwat da iti anak ta. Agam di adal ni Lucia, agam nadayaw. Saan ama nagpamarang? Ay, kasanunto nga tamo ti agbalay nga asawa ni Sanay. Ay na, kanayon na nga ipanakla na pintas ka no. Kan ubeng ti agbalin nga asawa na. Hey, dahita nga ro, tisang kadagulit na. Napintas ka no, kan ubayng. Makitan to no. Kas maalakan ni Lucia iti kasingpot. Uray bumakit. Oray no napintas. No saan mo't anabuyugan iti nasaya at nga ramid kan ugalay. Ayos lays. Ay, day tati kapatgan lakay. Tinasaya at akababalay. Ay no, naragsakak na nang. Sinungbatan ako ni Frida. Ay, Frida gayam, tinagan di bagbagam abalasang. Ibagbagak tumait. Napimpintas kan ubing ti asawak. Sa nagas ka ni Manong Edward. Baka tinasawa na. Di na pa yung bumod na kitaan ti maibagay kang kwa na. Ay nawaw. Ay, kauray at nasing pamanilo siya. Bunang saan mo ta maikaringay pasyer di plaza. Iti lang bangkag Ay,
Saan ka man unay anak kanchaw? Adi mo amo no anya ti kababalin ti agbalin nga asawam loko. Awan, ti pakapilawan ti agbalin nga asawak, nanang. Apalandak to, ata napintas ti agbalin nga asawak. Ay, nawaw. Nga ta. Amangan kidi nga imbis nga apalanda ka. Saan ta katawaan da ka? Nanang, intayo man kasarita ti dadakkel ni Frida, tagkalay sa kamin. Ay intayo Adamo nakasagana nga aramatum kat. Ay, di ibagbaga, asyak ti katalag ti bambantayak a baka kang baboy, nanang. Na, anya di kayat mo asawan. Imbagak ngamin ako kwak dagiti bambantayak tapno maayayo kanyak. Nasaya at kadidayta. Mga lilaw ka iti tao tapno magunod mo ti kayat mo agunodan. Kasanungay nga ron magunod to, no dya maagulbod. Ay nawaw. Ay nalakay, dandan ni manen makiasawa ti anak ta maisa. Ay, sapay kumaatakas ka ni Lucia, ti kasing pati maasawa ni Sanay. Sapay ka na yun ti palanggwad na. Napintas ka no dagbalin nga asawa na. Ay nawaw. Uray man no napintas no, madi mati ugali na. Day tagaro ti bagbagak ka ni sanay lakay. Sapay kadwan, dagiti napasindayag at isoda mati palpak. Ay imbaga mo lakay. Ura ibagada bumakit ni Lucia manugang tatatagagat ka na singpat. Di nakpay binastos. Nadayaw siya. Kandi adal pay. Isu nga amuna ti agad jas. Itatada kayo dito'y balay. Sapay kumatag katunusan tayo amin dito'y tamay may sa tayo na pamilya. Uwan tatang? San ka niya ni Frida ti kapintasan ka na tayo amin nga kakaruba? Ay, sapay ko mata. Uwan ti pangpilawan ti karuba tayo. Anak ko. Ay nawaw. Awan ti madilaw da kada tayo. Umapal da ki diyan nanang. Anya gay ti apalan da? Kadi apalan dati kinapintas ti asawak. Day, apa yun sana ay. Napanan ni Bakamaw. Agkaywara ti lupot na. Pati sapatos kan bag na agkaywara. Diyak mo, no napanan na. Ay na. Manipod adda dito iti asawam. Agpaspasyar mo ti aramidin na. Uray kumama no sana bimbababayan. Pulak bol. Kasaok taw nanang. Agbaliw pa'y day jay. Nasayat mo't ano agbaliw pa ay. Nakaro asadot kan dogyot. Hindi kay agdanag. Tabagbagak ti asawak. Di mo man mo't iwara-wara dagiti gamit mo. Ta sanda kayat tinawara dito'y balay. No sanda kayat? Di dalimanak da. Ay nawa. Anya, ninanang ti agidalimanag iti gamit mo? Iso tinalay nga agdilaw. Di iso ti mangidalimanak no kayat na. Ay, sana rumbang ti bagbagam. Apay, rumbang aya, ati katugangam ti mangidalimanag kadagiti gamit mo? Anya nga ro ti kayat mo. Agbalinak alos siya nga agdaldalos iti balayo. Ay nawaw. Saan mo't nga iti kasta Kita mo ti asawa ni Edward. Kanayon ng agdalaws. Nada dito balay, dalos a dalos. Di naman ikumkumpara iti Reja, bakit? Ha? Napimpintasak matlaan nga miso. Ubingak pa'y. Ay tataad da tayo amin dito'y salas. Kaya't ko nga ibaga ti adda iti kaunggak. Anyat kahit yung ibaga nanang. Nangagko ti saritaan yu adwa itay. Adak iti asidag kat nangagko ti amin. Saan ka di ngagpaiso? Abak-bakitan ti asawa ni Manong Edward? Uray bakat ti bakat, no nasingpat ka na dalimanag. Kaarig na tay balatinaw adikat nga uray nangiset, naimas kan nakilnat. Ket ti ubing mo ngay nanang. Ay namaw.
Uray ubing ti ubeng nudugyot ken sa daot. Abak na pa'y ti bakit akim-kimbet numakan ko nasugsug pa. Ay nawaw! Ugali ti kangrunaan, taiso ti kapapatgan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.